Ka Nangbah Mulang SC Haka sien kaba kalayo ra ya kanam lahduh Haka kerdan Super Division u kyang Nangbah Memorial Trophy hadian bakalala ban pelim da iwe lanot persya ya ka Demtring SC. Ka sien ka beningkong ba ka Nangbah Mulang kalayo ra ya kani kanam kalong haus nem arjar kan riu. Ya kani kalempung na penyai da ka West Giant District Sports Association WJDSA hamadan kyang Nangbah Stadium Haka Southrik no pra. Haba pai sya ka jingelek kai final ka Nangbah Mulang kalatam syakmat naduk ka kelas step. Tang hapuk ka minit ka bakar balayat ka jingya kun ling baka gol ka bala tap da utimi rengklem. Lait na kani ka gol wat hapdeng gijing persyang ka babun bun sin na baro atli kini ki kenhun Henry omsyam lalak ban penkelai ki kabuk siar bakilayo sya ka gol. Da kani ka nam job ka Nangbah Mulang kalayo ra ya ka song pisa ka basilak tengka bat ka Demtring kalayo ra sanpau hajar ringkat ki trofi ka balan no senyang dau MLA ka Jowai ma wailat miki Syllad. Ka khusnam top scorer layo khur da unipong hi sumer ka Nangbah Mulang ubala thep khandai gol ha kani ka ayom yelek kai. Best goalkeeper Yalam Lak Biam jong ka lathat labo, man of the match Timi Rengklem jong ka Nangbah Mulang, but player of the tournament Watchwala to jong ka Demtring. Ya ki khusnam sya ki nong job la sam da ukong san uma wailat miki Syllad MLA Jowai bat chairman ka muda Haka jingdon lang UMDC JHADC Lakhon Dekhar District Sports Officer DSO West Giant Hills Makrobok Pasa nalor ki nong yalam bat dekhot nong kit kam ka WJDSA ba kentup working president ma EMH Pasa vice president ma Patrick Lamare football secretary nang ebor bi shooting. La don lang ru kinong yalam bat dekhot nong kit kam ka East Giant Hills District Football Association Amlarem Sub Divisional Sports Association bat Saipung Block Sports Association ba kentup nadu uma Mehiwat Syadam ma James Sutnga ma Rimi Syadab bat tremendous tariang nalor kiwei. Hakni kejuk ka sengila penkub burom ya ki arngut ki referee ki berkentup ya ubulmi pawa ubala pendap ya ka National Referee Level 5 na kebentau snem arhajar arpulai. Uwei pat udai u referee basketball u Sebastian Shooting. Une u referee u kelalong u beningkong narilum jaintia ban yo ya kerdan panel B BFI referee. But ini ada prinsnya dia wenga manayo ya kelama kelas final of Super Division. Prinsnya dia wenga mana tiba to prize to dan godusan pawajar dan pawajar dulu. Neba kami yang cinta Super Division to kujingut kuat bomha. Bakat tele dan mani goduna hala cilak kesan pawajar. Tang yuntio gemile mangga cinta kujing eminsin. Ya kini ki tim kini cinta ha kini ke tournament. Tengah unity wana api lagi paiba. Kamu unity gi wana economic khmat umi khmat yo support ya kini ki tournament lani ya ki discipline ya ki sport. Na unity na lagi paiba le yo gi wo support ya kam kini ki tournament. Nema nela dapat ni ke final la di uru pai pada peningkatan. Tanggal dapat wani ya di group stage. Member tuli ni madan. Tengge cugi ni kitan, ile la dapat ni cugi mo cita cepereng ya ni league di player. Ile popular gi. Nema ile kila da job la da rem na team yang kila ki support bagi. Kata to ni spirit. Tengah unity ya to nai di sistem gudawan le ipaiba yomi dimto support ti mana koi final mani tim yomi henry to support ti ki la de wan benta la de job la de remgile deba siau si yo la de i wan di festival le po ka state yomi la de wan di international artist ka kanya kamadan da kanya di singil tang la de wan di local yomi siau si memory tengah unity yo waktu paiba yo support di kamu ne yang yo ile ngane yang yo ngada mi cekmat ko support ya kini tournament unity na sigi paiba le umi ni cekmat ko support tengah bat kerba le i paiba waro ko MNI kamu da tipu dawen mo Meghalaya games sedang menado ka arpa winterit dawen mo opening ceremony utai Ranger but abau sandari to ko closing hagani ko madan ko eni katte
Tengayon tiya ka masana jarmut ki partisipan kurang cimenta gani Meghalaya Games. Tengayon tiya ki pat ba yo ni tu emensin. Ya kinangwan kiwanya cimenta hak disiplin prepare. Tengah ini genting yang kuat dia penjong yang kam yang ada eva impact yang ini art legitim boleh ke bahagi but ini final uman go punsa kemo ya kinong wan pakke mersi tengah ini genting section player but cimale ini benda kamera TV usnem kejan kudu tengah cimale ini kopu go play adwan Christmas but New Year ya pi waro kinong chong yang berilong jain tiari ini ewa ustem tume uman lo gate ingin punya do yo pi kenet ke pat ko chat konan but kan jo le uman bi uman tin man kan demi kente ko kejat tume sibon chujaro ayo to organiga final ini Syllad sampai wajar kawa daslam mending do ai ya kejini rap ni mentar ni mulai dapoi doma wailat eu kita mun kita yang dewa terwau wa yang final itu lagi nongjok lagi ranasap kuda sibun mai jin sibun yang pi ni dia mulanya kita dah yang pi nalor untuk kita kam juga det nadu ka indap san paus nem yang ini dalam nemu ma baiklah kami oleh masnya ba mio ini penjat yang ini san paus nem lumba jinrak yang ini dewa jembi waktu install iyo purnan set ini san paus nem buku kuping ya sesuatu problema bon kam sudah lihat dia bertayang ini kam hari ini Meghalaya Games bon ki kam jua kat ni dia yobi dalai ki kam khat walaupun keregi ni bertahu walaupun tu bertanya dari Meghalaya Games kan juga kesian kunungkom kawan MLA yang ini wow dia kemat aku kod ya orang dia sukian yang apa kau kerja keset kau the labor miau MLA the kularu jinira yo pun yo pun sikit dari pun praktis jadi clear kami orang disiplin kiwa dayu si bertai hari ini Meghalaya Games surut wo biaso ya kerelang mansket kanikat kajin tuk kanika Meghalaya Games yoruki wa harus nem dayo ipun ki medals kiwa lemba kitin kesan yang ma waila ki kamju surut wo biaso yoruki ya ki kam mulai kemat dewa kamu doang untuk asin menungkong terborok kini disiplin le dari konsep ikat ni berkerek lagi ya di pilihan joki wow pukul tak disang ujisin ya umawailah kuda yang teman sikit usurat sikit yang gaspor asison yang ni awal yang yurkiawa ekonomi kebat UMG Indonesia kami nulis dia kenapa paspor apa kebesaran yang nampak